cia bilingi wa mauvo. Watindata musiaise mwendoni sielelika mwendoni wa saa umwe na nusu cia wiyo wa chuma wa tuko 19 mwai wa katano mwakani wa 2024 na ukethana na uthocha nthini wa bilingi wa mauvo nyenite wa Caroline Mweni wa Muteti na nithi wa ditethani sana kesha Rondinda ulokunengelelia bilingi kwanzia ya meko woni wa kunitukosa nambani ya SMS ni ile itatokenda imwe itano kana mutandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV ni ya mama mauvo tukumbanisye indi kwanzia ya ukuve. Ala tukumbanisye ni vamwe na Archbishop wa GNCA Dr. Raphael Kituva kutola muti Musumbi Ruto kwa kuongelela ndivisi ya koti ya Isaac Kalonzo ni woto ete usakwani ni ukite. Enende masako kukulia ayumbe mbungeni nene makunikile mawende kithio alama ala ni itwe kinandwene cha mwaka wa 2024 2025. Akamba kwambia usinda na vinya utetini ukite Alfred Mutua ayase Kalonzo ndatonote thiambai ya mukamba ni kumbia siasa. Na mwaitu mwe kitanga kukule silikali na ndomango ya ulau mamwake numba yake ya ombawani mbua. bilingi wa mauvo. Na tuyambelila bilingi wa mauvo Archbishop wa kanisa wa GNCA Reverend Dr. Raphael Kituva ni wa mwenda President William Ruto edukisi ukayo wa NND kukonia kwamba takwangalama ya mikalile na kieka kuendea na kumongelela Akenya ndivisi ya koti. Kituva ane na kika vindani kala watongo ise chathita kuvingua kwa kanisa mweu wa GNCA utate ulawe kuya kaiti kauntine ya Makueni na vala ingi wa kadhi ya ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka akimueta tandongo ila ambikia ya vau yonanite kanano weweka witikilikani NND kutongo esyandhi ino usakwanini wa mwaka wa 2024 Caleb Chalo na mauvo. Akinena na ndikima mauvo tino wa kutongo esyambwesa kuvingwa kwa kanisa yumu wa GNCA utati Kituva wetakana kwa oya Kenya ingine ya vini ya munone kwa mbata kwa ngalama ya mikalile na kitumine kiu kwenda Musumbi kusuania enge yulua mvango wake wa kuenda ya kwambatia ndivisi ya koti. Gharama ya maisha imeenda juu na serikali iliyoko kwa mamlaka sasa si kwamba na walaumu, lakini wanaendelea kuongezea taxes kila wakati, ni taxation inaenda juu kila wakati. Naomba rais wa Jamhuri ya Kenya na si mwingine ni William Samoei Ruto afikirie juu ya hilo jambo sana sana sana. Wale ambao wanaumia ni watu wa Kenya na walimpigia kura. Hata ikiwa kuna wengine hawakumpigia, wale walimpigia walijumuisha kusema kuwa ni yeye na hatuna shida nyingine, ni Samoei Ruto ndiye anashikilia. Kwa hivyo natoa huu ujumbe uende kwake na arekebishe mara moja. Otaundo nguye kanisa ya GNCA ni atumie vusoye kuteta kanamu matavanya na thuku mimanga itama ICN ndendeni wanzivani muvituku na valawa etakano nzivanini wa mwaka wa 2024 Kenya ni mailete kuvoya munonga ya manenge Musumbi ula wailete mwanyani usio akimweta Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ndongo ya chama cha Wiper kanambike ya vau ena maona nyomanini makwetha emunivwa wa NND na ngai kutongoesya nthi ya Kenya. Kwa hivyo wakati huu tunakaribia kwenda uchaguzi wa 2027 na waambia watu wa Jamhuri ya Kenya, viongozi wa makanisa na viongozi wote, viongozi wa siasa, kuwa waombe Mwenyezi Mungu na wafikirie ipasavyo. Maana hapo tumefika sasa, tunataka kiongozi ambaye anamuelewa Mungu kikamilifu. Si mtu ambaye anajifanya anaelewa Mwenyezi Mungu na amjui. Kwa hivyo ni lazima mtu awe mkakamafu na mtu awe amesoma vizuri, mtu awe ana maarifa na ni mtu anamcha Mungu kikamilifu. Hadi jana, sijui leo na kesho, yule mtu tumeona ameenda vizuri sana 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 na Mungu anaweza kumkubali. Anaitwa Stephen Kalonzo Musyoka. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Hapo tumefika. Hadi jana huyu anaenda vizuri sana. Na tukimwombea tumshike mkono na kila mtu aseme twende pamoja, anaweza kuwa. Kukitokea mwingine tutamuweka katika hiyo ratiba. Lakini kwa sasa yule anaonekana kuwa anaweza kuwekelewa mafuta aongoze nchi hii ya Kenya baada ya 2027
ni huyo nimesema Stephen Kalonzo Musyoka. Itina wa kuvingwa kanisa yumo wa GNC utati kitovani watongo ese cha the charambe kanisa ni uyu Caleb Chalo Mutongo TV Bilingi wa Mauvo. Hivi ndani mbunge nene yeteletwe kunena nisya yulu wa mutalatala wa kuongela ndivisi ya koti nthini wa kinando cha mwaka wa 2024-2025 yu amama ene nthini menda yumbe makunikile na withianu mawendekethio ala malanitwe nthini wa mutalatala u ene nthi a ni mawetakana wendekethio ula wivo ungamite kuvinia ene nthi maukwati munini na vayundu ona umwe uwetetwe ukonete kusuvia mwene nthi kila mendekethia ni ayumbe mbunge nene maungame na kulia kuvitukithia mutalatala usu na kumanda nzengi cia kwa ilo thukumi va Kenya. Boni Mutisia no kutuelezea. Ndea malezekana no nginya ilo village la wamwene nthi cia koti siona nyothu komisioni cia ndwani metakana koti wende na kuambatia na kwithitwe na maendeleo maingi kula ene nthi mekala na ve walimu talatala ula ukoneti ilo via kana usani wa koti wende na kuendekethi wambe kuungamwa na mwene nthi kuthindikiwa na nzia mbailu Aslan 046 finance bill ino ndio na thethio ulo muno ale gwethe wane tweze ba koti tuile yakwe ba koti lakini no koti twaiba imbeza twenda zienda angu sune moto yona aitethia ngalemwe ondo ta school twele that twaiba fees school fees university level hospital health coverage wale twaiba nondo okoti ntwaiba lakini zithingu sune okeza twema nakula zienda imbeza kwa unyira newa tanawa chama kecha UDA nye financial bill ambunge ala membungene mekale mezo no tumetele tukazi azio track record ya mumbunge OMC ola kuyibuto kithe misade no tuketha na mo bakwaba ondo bayipata andu alangi no meothene yakuyo lwande kwe mundu tesimo uteletio imbeza zienda aba masitima mashinani kuiye malelo kuiye kodo na pata national government kutila kodio zwinge beto va mama ikole ajumbe metho muno na kuthungulula mutatala yuke nthini bewa kuvitukithia na kuvinyia mwene nthi ula ukunigite muno ilungu yasa na maundu maingi matonya kuendea na kweta etho mundu la malanitwe va nimeuvitukithwa right ni wakangundo na nithukumia matungulu mbe abunge honde makika maundu mo methe mekite masabu mutatala lo wona wavitukithwa mana ivye mwamba utulila mau nike nundu kiki nyemwene nthukumana kamota na ikaloni na ndikuona undu kindu kiko nakwitha kiende nundu wona mamino abetukithio au na itwe twikama betukithia gisius twikama betukithia nundu mwenda ukito tutilanga mau ivye no twalea naitwa Lea na tuolea tuelea ina capital letter no ndukamba betukethia ambaye banga mwambe banga na mwamina kwe banga mugogo tutabia right no muno ngaleko ne ukuine layo loteto muno tetonyo kunika etho mulatala uyu no kuvitukithwa engime wetakana methwa thinani munene kwitho nyima thukumana nze cia mikovo na ethiwa amende na kuongelelwa koti we wawite wote na utethio kwa mutaratara usu nyengwanilea nilagwa nondo mostly ni mundu wa bodaboda ingi matatuni na ila bodaboda hii tutweka nayo nitwambatirwa tax titha tapinike kamuno nondo aingi maitu ba bodaboda situnisia alone na kuivia bado na babyao pata namba ambato na tuiwa sito vine yako wila meosioka matuokelelia tax metha mato vine ya zaidi ona mbingi sito siekita okuswa na ingi maitu maithina na ibo twesa koka wethie pena wingi wa ingendileke sione nenge mota akuya kuswa na ndwena utoni ongi utona tekwatisia na baiba bangi utona kwata withia bauba yono tuendeze kugera tutona uboya netungamiliwa bautungamiliwa tukiteka sondo tika site nondo na waisiona isione pena ambobo nengi na ithwa nduma boda ni teteketha temo stale wambe lakini kubikani hapo akitete utokasa tiondo watu aidete ko tunesie kwithia ngawai watu aidia isusi aimbano na nitumukolia kila watu aidie atunenge chwake okitoto vini abake sio nondo tie bagine kukuba Kenya nundu yuweka kama kindu ona yukwela kala ngwenda musumbe wale tambo ngaiza keunza kindu chambe kwanza sikala enga yelo kindu chake ele patomeka ukini wendi unga yolo ne gamana tano kana mundu na mukua na kamota nyemwenda ni mundeleba kamota na mukua na dhinake aivimbia ngurumezi mune mbau yune kwata mbau na niumia 27
yuko huyu mnaona sia ngayu sia bikabu sibikite no. Kaundini ya Masako nyene Toboni Mutesea. Ateti elembetani ya ukamba ni mambe ya usinda na vinda kukonia mukondo wa elambaye ela kana kukonia mukondo olambaye ya ilite kwa atia utetini ukite wa usumbe umwe wa ala yumelite kuona nyawendi wa kusindana na mutongo wa Wiper Kalonzo Musyoka ula unaye gavana wa Masako Dr. Alfred Mutua ula kwa mavinda kauta withito idhingilila Kalonzo ndena utoni wa kutethia mbae kumana na uteti wake wa kila evinda wa ulei. Benjamin Mwaka nukututhini ya uwo ikumbini ya siasa. Gusanisio yuluo nene katika tuwa ndongo isia ukamba nisiambie kuikinea. Ndongo ya Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na ulonai gavana wa kaunti ya Masako Dr. Alfred Mutua. Kwa hivinda inge ni mavitu ukanieva nene ukonya utetu wa kamba Mutua imueta Kalonzo na muteti uteso tethia mwenendi wa ilembetathi kimaendeo. Kumanwa na utetu wake wole kila hivinda. Ulote saa udhengesia mukamba serikali ni. Nauliza, mutaendelea na ile dume izalishi ama mtafuta ile dume ambayo inazalisha? Si ndio? Ama mifugo inaisha, si ndio? Sasa siasa nzuri ni maisha mazuri. Mmenipata watu wangu? Sasa tukakuwa na dume inajaribu inaanguka. Inajaribu inatiuka. Inajaribu inashindwa. Sasa wakati wa dume nyingine imefika, si ndio? Sasa tujipange na dume, tutafute dume kichap mara moja izalishe, maendeleo isonge mbele. Alafu maisha ikuwe mzuri. Mnakubaliana mimi? Tutafute dume nyingine. Na mnaijua? Mnaiona mahali? Ndio ifanye kazi. Si ndio watu wangu? Tunataka maendeleo. Mtu ambaye anawaletea barabara, huyo ndio mtu wa maendeleo. Mtu ambaye anawaletea maji, huyo ndio mtu wa maendeleo. Mtu ambaye anawapangia mambo ya kuvijana wa kina mama CHVs, huyo ndio mtu wa maendeleo. Mtu ambaye anawapangia maisha yenyewe na kuwa mazuri, huyo ndio mtu wa maendeleo. Wakati wa kupiga kura, mnarudisha mkono kwa ule mtu amewafanyia vizuri, si ndio? Ndio kesho yake aweze kuwaongezea. Evinda yambe kwa CS Mutua na Kalonzo kuthima na vina ki ukumbao na ki uteti. Evindani ya kampeni betu sia uteti. Mutua pamwe alama na magavana Profesa Kivutha Kibwana onuma na mwandu Charity Kaluki Ngilu ni matitianie kwa evinda yasa nthino uteti wa Azimio kamba magavana mayenda Kalonzo kunenga ndai ya mwana wo nthino uteti wa Azimio kwa kwithwa mai ambililia mangwatanio ino. Yu Kalonzo tumwendetu thina wake no umwe ndezi kwika maendeleo. Ndezi kwika chao. Miaka 10 tumekuwa na Raila tukimsaidia. 2013 na 2017. Tumefanya ile uwegezaji, political investment. Sasa sisi tutakuwa wajinga, tuseme wakati tunaona ushindi umekaribia, tutatoka tuende zetu. Tutakubali? Nemo ukwitikila. Na Kalonzo kwangaliko yake oyue thito mustali nwambe kuona nyavina wotongoi nthino tutuole. Na valau ithitwe haimevua serikali kau wa oyume tukineko kwenye mutilatala imbia wa kinandu ula ukite na koti mbinge imbia ila kuyanana na Azimio hiyo kuweta nesi ya kumuvini ya mwene mbi. As a coalition, we are ready to go back to the streets if that is what it takes. And you know, if you feel a little weak spiritually, that you don't think you can withstand another round of demonstrations, then go eat something strong. We need you. We need you. And this country needs you. Ati wati Kalonzo methitwe maiweta Minister Mutua pamwe atongo yange serikali ni mewa yumbe kumo kamba halame ungwa ngwatanio ya Kenya Kwanza maiza kuteria mukamba na vanini ona kutwika be serikali ni za oyu. Elama na makuwele mudwa nuna ize bumbe wa muzumbe wele mundu wa sinema. Elamba kulije sinema kitoko. Yuna ake mutu yuzo na watu gie director wa sinema siya Mutua. Elama ligilie kawaya po na malija yu waziri yu mele kitwiwe wa Malonza. Atari mbaida na ndwae ni munoga deka siyasa. Yu kila kitera siya kisio. Tia ndwaa andikeni serikali. Wabida kula muzumbe yu kuna mungudu ngala. Yu kila kitera siya serikali
siasa hii sienza ikuna wasia ubinzani ukathani mbio muno ezrekali ndio nduzika itaati undu ubinzani kwasi kwa uza ubinzani ngona tayama ndio no kwa mwezi dikale nilivoti ya ikumbia siasa dilivoti ya vilingo wa maovo kumavamu sini wa Ilovi nye nita wa Benjamin na Mwaka Mwaitu umwe wa ukuu wa miaka miongo monza na ina kuma kitanga elasimika kukoma nyumbani sa ukombwa kana ploti itina wa nyumba yake kwithiwe nombo kivindani ya mbua nene elena kusiwe valayu kuikala andu kana kuikaila andu mango ya ula ukumutethesia kuika kwa kanyumba yake ingi. Mwaitu usu kwa isiitwa Rebecca Kamoni elesia kana itina wa nyumba sio kuomboka mana lasimikie kuthamia plotini vala withitwa ikala na mume wake kwa ivinda ya sana ula withitwe muvinyeni awau na kwithiwa atathukuma kituminiki ayikaila atongo ina andu mango ya ulauma mutethesie vindani ye ya mawomo. Daniel Mongela novikie kisioni kiuna ni watumbanisa ili vote tau Tanga mwa kauntini ya Masako ambakie inumba ni choko ingiopo nina waiche mutumia ngeta aukua na wache musena ngeta aukuu na muongo kaumalia katunga kanengeleu anakaa wapi iko kelele wapu lotini iko matapita na palapala matapika hii nyumba na mawe wacha kulala tutakaa chini tu tutakaa hapo tu museni wewe kwa mali tuendenda wa ndimbesa nona ni moto hospitali nitwekalibuva ili Mwaitu kwa isiitwa Rebecca kanini elesekana elazima ukoma vlotini ino nomba yake kuomboka ivindani ya mbua mbingi elena kusiwe unula yuwe na mume wake meokoma vlotini no ona matena chauya yuma ikaila andu mango ya ula evo gavana wa kaunti ya Masako na atongo yangi kumatethesia kwa kaingi nomba isu nikienda masioke mawekaloni mo matene andu mabitela abu tuko makakimanga nyumba isu angemekua niambu angemeosema makalika pa makauma tukakito kikalandi tukakia kila kindu chonde twina kiona na boya kione kitao patwa dewa ninga uwe nilangu kabano na ya baluka ne wawo mwinge mono yunge watina tosu newa nondo ni na otina mwinge mono yuna mionu na ndienda upokanga mono ni watina ni wathina mwingi muno la na misisio na misisia ndikule yunyine bana nena yuani na thina mwingi bio ona kuja pailu paichao batu ilu ni na utuyeli ni wawaye ngeta oku atajua ko ye ndina mbeza cha moto hospitali ona tona kamutu tuona mbeza cha kuomboka ni kata ni tiba kokoma pato pai itwai weto pio nake munini wa chifu wa kitanga ni wakulia wandu mango ya uloko yumira na kutethesia andu angi ala maende na ukwama ni wanomba sio kwetha inami nite kuomboka ivindani ya mbua. Mwaitu uyu umwene eta wa Rebecca wa Kimonyi na guma kusia wa kwake ndai kala plotine indi mbua ino inauwie ni na mwonisye siama aendie plotine kuma matuko 5 mama yu wa katano na mzee wake ni muwau na mama ona wa muizia ndena vina mwingi kwa uni wewe thwa aisobia mzee wake na yube na thina muno nundu embia wenda kwa manundu saasi onthe ploti la meikala ploti thinanzia kwa uwa andu metha maibita utuko na muthenya nundu ni nziani kwa we saani we muno nicho kitumi wona ila tuoka ba kwake aibikia kuizia nyumba yake akeigwa kuya kwa kila tukulia ni kana ethwe bato no kuma mundu utona umwakia ni yebaji ibuso eseo iko na nitwogie twa sisi atwethiona konika kena mwalika na twa mwia kuikalaba no thugu nundu ni obikia utumbwa nika iko ku tukabikia o masia kwa tamwia ola tunaumisie ethi wakwa kuite na kwina thina wa mbua wa ile kuthama ukathi either kwa atui kana ukaiplotini. Daniel Mwongela, Utongo TV, kumwa Kitanga mwa kauntini ya Masako.
Nende musiaisa mwendo atuilekanya na mauvo asumake Daniel Mwongela tuambe kosa udhumo monini ni tucokethetie na mauvombe ya ngendu kathivasa. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga. Nini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masidia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia Vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani. Kama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nutaona tabateke esilia zile mwaleane mawakama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia tausi wana hithi bandu batekindura mama usio na pesa bajewina kapointi ikana nake kamundie kaela no kamundete kale kaombina mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa Otiwo timbo kowe ni nyone ni komie kowe ati magwa ni dio mabiara ake mama wewe twa kanite Kase tumwisinesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha. Kase avikie vauata tuyawa mbuinzao ya yeneke. Kase niwonekie avilania mbia na vavinjwa. Tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siaweyo pa Mutongoi TV ngwataneo ya Mukamba. Kithimi cha siasa kijisa kuungama katikati nonginya cheke ngaliko emwe kwikutetea chama na kuokea makangaliko yaku. Ile hatukukubaliana tukaweka wazi ni juu ya gharama ya maisha. Kwikuna kithui na ngathio nisio nthei. Kumunthe nona president ula wiboetwa William Ruto we mwene aitangazia kana ndi mukoka kuungama na Kalonzo nyumbani usiongeke okay. Si mimi nitashindana na Kalonzo. Huyu Kalonzo kweli mkiona na usumbio wibo nyake 10 mabetio saa sionthe metha mamwingo yongi kumba wakete me na kulea valea wa mundu akanyenya muthanga. Nothing will come out of those talks is a waste of time. I am telling you as Deputy President of the Republic of Kenya. Tila isi kumanya ulokuweta uwo na ulokuweta ubungu nundu sionthe utavawa usiaitwe metho vate kuvenia. Giweno ya kutinda tueleti twaitie kopas ya indhei tigwo. Nenda urabia kana tuweka atoa dusumbikawa kuma wake imani kuma mwandani miaka yonthe tene na tene ginaela Yesu ukoka. Mundu ukunene Kalonzo atuke president esi neza pi pa ukamba ni ono pope mundu ngitambaki utamukunea kula abaloka na kula yake Eliza ingi kikuchavika itano kaguma moti uthi ukwade yo ndeka tenda lukaika itenda lukita mbikeke zokimandeka na kieni chongo na chukwika katika Kenya kwanza wai muthenya unomu Kalonzo waungama na ndeto yake akasia umundi niendete thetheni na akaungama na chua nena ekiangea ya Rivers Atupangwiki safari hii kusisya oteo vanini ni wakuwa niwa ukwasi na waliku. So it's time we pulled back from Kalonzo. Let him walk alone. He wants to walk alone. These things are never given. They are grabbed. Mimi niko tayari tuwe na ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, tuweke pesa ya serikali. Si kazi yetu ni kuwanyorosha. Uisua njukuzi ya mundu utakwene nonginya wikale uwitie muwi ndukese kuoneka ata ukwetie kuia. Siasane kila mundu akula siati ni ya kipo. pai maitha ma kilevi uteti nayo ni kendoye ikumbi yichao komana nake Erastus Kithuku wa Nzomo kilungu ni cha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwambi ya saitatu sio tuku va Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba.
Mutongoi TV na Mutongoi FM nisio isese cia utangasi ila itongwetie ukamba na ningi wona nzo umutini ulu manya yake takuliswa po nuwe ututwikithitie namba imwe ukamba twiasia ni mubea shabik nekenda chambe uchambite twende kwitha namba imwe ukamba tukune kula kwa Kuza ICT Awards unyube Mutongoi TV takisese cha mabisa kila wipata nacho na Mutongoi FM ta radio ila wipata nayo tuma utumane mukube uandikite Kuza kwa 1530 kana ulike kwa www.kuzaawards.co.ke. Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Nikalivu musesa mwendo nikenda tusonge nambe. Munini wa gavana kaunti ya Masako Francis Mwangangi Kilonzo ni wenda mbunge ya Katiba Kenya hikithie ni ya thantha cia mutalatala wa unengani wali umasukuluni ni kana kila kana na muno ila sumite kundukula kumu ibikie na utethekana leu. Mwangangi ainene achathini kimwisioni cia Katangi ya ta kaunti ya Masako ni umbula kana kwa kunengane leu masukulu ni vatoneka unotalo wa ciana ukaendea na kuongeleka masukulu ni asu. Ben Musau na Mauvo. Kavindani ka wendekethio wa kuvetanga muvango wa liuma skulu ni maserikali wende na ukusia hivyo vivyo kati wa NND ovamwe na atongo ikivathukanyo. Munini wa gavana kaunti ya Masako Francis Mwangangi Kilonzo ni wa mienda mbunge ya Katiba Kenya ikithie ni yongela isi ila siailite na utethekana liu asiana maskulu ni kana kila kana na mono ila siumite kundukula kumu ibikie na utetheka na leu. Kose usoini kulie serikali yetu na muno our members of parliament mokite juu chini ma make sure program ino ya kunenga siana leu ila si maskulune program izumbe ne ane na bangwane kana ona ukamba uonde wethe weke wande. Mwangangi ainene achathini kimwisioni cia Katangi ya ta kaunti ya Masako ni ombula kana kwa kunenga na leu maskuluni ne vatonyeka ona utalo wa ciana ukaendea na kuongeleka maskuluni. Nundu wa undu kwekala nundu kutona imbwa kuilie going forward chances are misimingi ona nito na imbwa tena leu ukethea kana kaya skulu no kethie inge kagathi kwa makatagete na maybe kaiya inge skulu na on that point enrollment ya skulu siana isimba sitona imbe si skulu na kwa wingi. Thini wa uneni wake Mwangangi ni waweta misimingi kwa univatonye kaiketha yikumbiletwe ni nzaa na kuo uve na vata wa mbunge kuikithia unengani wali uma skulu ni uina ungamwa. Ni kuiye na kwa uwa nitise mionda mingi ndi na leu na ando ingi ni matona imba maathirikie mionda yo ya kuweki ukila kiku kwa wingi na undu kwikalile kwekalata kwena munao. Kou ningwenda mbunge ibindane thi munjandaro suwende wa school feeding program be the national government it make sure program isu thivo na chakeli it make sure ukamba witu na kula kuonde kumu na kula semi arid pia weze thia ni kweki wakati ka program isu ni kana siana sito siende imba skulu kana siana bingi siende na concentrate. Bilingi wa Mauvo Mutongoi TV kumava kaunti ya Masako nyeneta wa Ben Musau. Ekali makilio mbunge cha kitu ya udhuiloni wa sua na alama ekala na mamutha me mwana ni matethekana iseso yula yikwetu mbao ni muyumbe wa kisio kiwi Edith Nyenze na ikundi ya Op Mobility. Iseso yuna lila yitethisi na sindu sia kutembea yenambiye mwaini muvitu vala kwa ina mithenele ya kuthuimwa na mwavundi sio alama atoa matinyani na mutongune vala andumana na matethekie Lina Musangi ena Mauvo.
Ini nzima kitu icho dhiloni wasua na alama ina mamudha memwanya ni matedhe kana miyo matedhe si utambuka sivo isululu wenda wheelchairs kati wasindo ingi. Nina utanu munene ngo yakwa ni kutana muno na kutungia ngai muvia nundu. Andu alama matei mokila yume ni no mokile mundu na nathi chuma amwa mambia yuma kaenda chuma nundu. Mundu anatia wa nyumba ndo angemethi chuma. Ku alama kunengwa na andu maana 3 na 3 na onze alama mokie assessment ni na moni makunengwa balua imakweza kwetu balua sio sia kuregister wata people with disability kana andu mena mathina mamamutha ni sesele to isini moyumbo wa Kisioki emwamba na ikundia Hope Mobility na valenenzi a matethekie na miyo ya kutethese utambuka ya latu wa million kenda isa mwino ni niyo sio onze ila siokie no musiona imukuona kila kindu kikumwe mathanguni sukuma mabokisi ni manio ino ni imported kana sumie US na towa wasio ni milioni 9 na 3 kazulu kana ne wakendethia ikondethia ne muno kumutwa kanisani kumutwa skuli wethe njuthe na muno ila ngoiza vale ngemugwa na mongo mheshimiwa nendo mutongia muvya muno nondo tigeji kindu cha kawaida ajila isi Mutongose wa Isesoi Margaret Kilonzo Nweti kundi yita mustaleni wambe mavata mainenzi a mema mudha memwanya. Our main goal overall is that from our CEO that nobody in our society in the entire nation and also globally in future that nobody crawls especially when they want to move from one point to another. And that's why we are touching lives in all communities. For everybody who needs a mobility device, we do not neglect. We reach out to them, we assess and fit the appropriate device they need. Tawi kundi yini ati ya mitalatala ya ikundi ya World Health Organization ya kuikidhe kana matambia monzeni mati wa mako itandu ame mamudha memwanya. Last month we came and do the assessment in Kitui at Matinyani and Kabati, and now we've come to fit them here. How we do it is we follow the World Health Organization standards, whereby we follow the 8 steps, and after the assessments we come fitting, and now later we come do the follow-up. And we ensure that we fit appropriate mobility devices according to the needs of the individuals. Idi Nyanza ulane moyumbo wa Kisioki ino udhuthisi yalame na siana sima mudha ame mwanya masumila sinokenda siana kufikia utetheka. Kuni na siana angwe na mazi wanakutwa mbunge musado kwa kwasia kana mbili kwasia siana hizi yosa nyusi onze siakiwe vandu kila county 47 counties siakiwe siwe posi ukaekuone kiabau ondo siana ino kana kailiu kwa musini ondonene nondo kosa akana kweza ithia ikena mwimunene nyakenda kokilia kayetwa lakini kona kasululu kana kethia kena bandu kwasizwenda kirala kwa masanji tondo mana kiwela muthenya longi withi amamu the male kanya na kaendea nesa utauni umisi uthuthe kwindongo ikivathukanyo vikia kutoesha maseso ta ama utethese andu ame mamutha memwanya no kenda kuikithe ni matetheka onduma na kwitha matonya kwitegemea. Guripoti ya Vlingi wa Mauvo kuma kaunti ya Kitui ni Lina Musangi. Tuisonga na mbeka vindani ka serikali ya Kitui yambeise kuosa mawoni ma enende na kuvangia budget ya kiuthukumi ya mwaka wa 2024 ni ya kula kuvatha kimanza cha kwaka kituo cha kuovosia enende alama kwa tao kuno waka wake mivae kaunti ya Kitui kumana na wingi wa siko isuku kosewa ukulio suwa umwane ofisi wa utetea akisia mwenende Kitui itina wakuweta kana namba nene ya enende alama vikite maofisi ni asu maimanda utethio kumana na kau wake mivae Kitui ni mwingi muno na vena vata wa serikali ya Kitui kuvatha ilovia sia kwaka kituo cha kuovosia enende makau wake mivae otondo serikali isu ya dhanie kukwata kituo kiu sokoni wa ikutha Kitui cha ithio kwi mwakani muvitu. Onesmus Chalo na Mauvo.
Ethindane mbunge ya kaunti ya Kitui twaisisisa kwa samawani ma NMB kukonya budget ya kiuthukumia mwaka wa 2024 yandeka kwikilovia melatina kwa kituo cha kuovosia NMB alama kwa tokona waka wa Kimivai kaunti ya Kitui kuma na siko siako wa Kimivai kuingivia monova kaunti ya Kitui uwa wetoneza kumutinda sa kutatea kisia NMB kaunti ya Kitui wala wetakana NMB aingi methita mevika maofisini mwa kumanza aki kinu kila wetakana momo methita mena mesili kauta kuma na wa Kimivai wala mesili meveno maleo ibinde serikali ende kuswe budget otondo yathania kwa rescue center ni alikuwa katika budget rescue center nundu anumende kuimya thayu nundu a stress na mathina na simbini si uchangwa nundu aopenda ni wake thoi teibe munaki miwe nyumba pe munaki ona rolo miango na mie na thionde na mundu usiwa ingo bandu kwitukizwe na diba ukithani tape andwala matwika hata mwene nthi na kwa ndola mekala nthi ta mekala ungwa maisha mandwangi kugila tona kwa serikali karara kwa ka rescue center nikana ndwa makuyo wana kuitanga obyo obyo etha muno abikia kiwango cha kuikana bandu akuikana atwa kana the rescue center anonga counseling na kibikia kusugondo kwa ilite Mutinda iweta kituo cha kuovosia NMB na kunena NMB alamesilite kwa Kimivai kate these manene kwa langa mesile katiwa NMB alamesilite kausu ununu changwa nundu ibene ni uitheka mundu epano kitheka kitha ndio ndunge wika mundu ebika bandu kolwa no muka kana mume aketha ndio ndunge wika na kwa mbezo akithiko yuwa kana kesosia kila na kwa sene kana stress no sitawa no sikwa counseling etha mundu na stress kana mesilia takeike nai ni maka mabisi ni maitu tikamatethesia tukamarifa tukakwata ni ndusi makabikia kuma stress kabikyothela ni kwitha pe mwana kone wao kendo yuwa akwire kapasania na kikanda na kabibilia nekana katenti ngwana ketusia tunanenyo na kenda nesusia na no nechorusi na numila nesa Mutinda iweta kana kwithitwa amwe ma NMB methitwa mayenda kuyume thayu kuma na mawesula la mesilite na ikituo cha kuovosia NMB asu ikaterese manena nechele kunengo mwanya wa mbeni serikali ya kaunti ya Kitui vindani kuvathilo via melatine mwaki uthukumia mwaka wa 2024 kindu kitwa kila kita stress no baka tonenanie toneno ndosu nesa netha ni pati lengi tuimita tuikambi tweje ni conciliation nikatu kepikie kwete kindu kita injustice muno ni twikana mwira injustice ni twika peace and justice nondo no injustice ni kwa ngano kada inga peace kuno twende injustice chona kabethe na mugo kondo muno ndakaike nai ona ndakayo ona banini tabe na dino bandu na ke consultation pala bangi baile ni kana bikotetheka Uwe uketi na serikali ya kaunti ya Kitui kwitha yathania kwa kakisese cha kuovosia NMB alama kwataka wa Kimivai soko na wewe kwitha Kitui cha ithio ngikuli atongoi alama eto atongoi matwiki atongoi meketha ni maruti course ya mathina ona kethe au babua nata muno siase kwango kila wi onetha nundu wake akaeka nundu no siaiswe nando nikano ketha mundu sino ate tengemeo yote thesia na sake na mimbi na counseling na silingi sialite konenge mwana ndamu akili yake itheni apoa Dilivota Blingwe Movo Mutongoi TV kuma kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo Atongoi mai kanisa nimendeka kwithiwa mustali ni wambe kulunga atongoi maki utitini kana methiwe na ngelekanywe tona kweke kwani amwika kondu wa uni wa museo aine na kavindani kalevi kiti cha thini cha muvothi wa kanisa wa Catholic kisioni cha Ndongoni wodini ya Evingoni Nzambani Kibwezi kauntini ya Makueni musomi na mutaalamu wa utongoi Dr. Morris Wambwani waweta atongoi maki utiti malete kwithiwa mena mituoje na visa na ngelekanyo nzeo kwa amwika kindu kila waweta atongoi mai kanisa mena kianda kinene kuikidia ni chaila recently to was a TV to the karaka on the wrong reason with the ala lutia elamba zarena na kana sadi na kana maskul mate coexist mbeza si alelo ni sije mbeza si hospitali ni sije hospitali institution za makuone kwa yingwa ndawa ni ndo mukuone kwa heshima hii mafadha on the mwitie mboya nzo si atongo imu makuone misa na mwiba bode yanesa kuma usindu resources sio ndesha serikali si kao yo na ende mina na kwa ati serikali oyu serikali ino dina mikakati ya ku make sure ando maina drugs mayu nyoki mayu nyomela na mayu nyobangi o serikali isino ya jendele kwete lakini yu bishop kwa kuituma kuene
Tuenda leaders is a very good example with the onasionisia promote kuleo nyoki, kuleo ya mela, kuleo ya mukuka, kuleo ya bangi. Na individual bidikuya for your information. Kukitu pea tongo imaisa mela. Maisa mukuka manusa kubendukia. Kumeileo set a very good example to the youth. So we are asking our leaders to be good example to the youth. Na kune mwana nenga church challenge. It challenge our leaders na ima boya. With the kuma yu kuendelea na mbe. Atongo ine mae kwa ya mukuka. Ni mukuka mwe atongo ime ya mukuka kweli. Maya mela kweli. Azuni makaso medisia na situ izine mbe. We want a very good example with the siana situ nisia sodo diani siya sodo yunesa. Tuisonga na mbe Minister Muvyani wa Kinandu serikali ya kaunti ya Masaku Onesmus Moya kuyu ni wawetakana mawaluku ala uneke yendini wa ukolania wa koti ni masiaite matunda valambiki ya yu ukolania wa koti mwakani uongelekete kwa kimanza cha milioni mana ana kuyu ainena chathini kimwe cha muvodhi ikanisani ya Katoliki Masinga ni wawetakana nukuende ya kukutana na lusani ala methitwe maingia ilovia sia kaunti uneni wake ni wakwatwa mbaunilo maingi ulaniwe mungami wa wandikani wa uthukumi wa Masaku ula wamenda enende maende na kumya koti ni kana maende yo makwatikane isioni sio Nimulilika mwai wa Disemba nenekie changes ya mwai wa muno kuma mwai wa Mwanza gina mwai wa Disemba mwaka obetie Masaku yakola nite milioni maneli na miongo kenda na itano ila negie change nundu be andu mebundite ukazaidi ni wa manie ba kone usikona ya kila vandu twama beta twamekea kundu kungi makola nite puna milioni maneli na miongo kenda na itano nyeida ngatu nyeyile na nusu manako na lilie milioni mana na miongo etano mwana nake kuma mwana wenua buwa yani nyeida ngatu 295 million nyeyile na nusu 850 million Someza ingi siyaendaba. Na niendo mutabia gina eso gina yo. Tuikola niti 1.4 billion. I 1.4 chao. Ibinda ya serikali la ya NDA taziu. Mwako before toke. Mwako ibinda tajima kola niti bilioni umwe. Tuimbe na milioni maana meana. Ombabe puziwe meida ndatu. Kwende no mi correct. Kuambia Monday. Nidamo iwada ndatu. Ukavele ni sure pesa isu si ukarekodi itaibika mundu imimu machambesa na saa ingine kakunze itele apebamwe balori metinda ke waku pesa ili mipuko kwandu nenzio kien ground neno authority ya governor nuko binga maimasu kuyana na mbesa ila tumbanite pesa ila twinasio rukiloka andika thukumi utena budget mungu aje ule mungu utase twangele mbesa pesa hizo sisoko mebukoni itukwanze ingi tofauti tafadhali tikethe na kufunguliza tukwate serikali koko na titi kila tezo kumona ndo maitu sena zitu sisi mapata maitu na zikwendo maendeleo kumisiko Mutethesia wa vakuvi wa Musumbi William Ruto Faruku Kibet ni wakulia ndongo isie kanena kunyai cha mauvua mauvungu kukonya mawendekethio mamo talatala wake na nduka na finance bill aine achepsaita kilioni mbunge cha Tadbo cha thini cha utunga muvea cha makulutu mamuvea waita KDF Faruku ni waise kana utongo imuvwetu ni wosete mukovo vatena muvango museo na nzia ya kuivia mikovesu ikethiwa na ukono ivindani ya kuivia ni wathingilila kana sindu tanzovi na ndawasi ya kumila hata selite kuongelangwa koti tanzie mwe ya kukutana n'utumei muthuku wasio aikule makuluto ala maandikiwe oyu methiwe na mituo mailu thukumini wo wanchi upya uso wa nchi. Kuna wale watu walichukua deni kwa niaba ya nchi ya Kenya wakaitumia deni hiyo vibaya sana. Sasa hiyo deni imerudi kukula nchi ya Kenya. Ndio unaona president ana balance chinzi ya kujenga nchi, kulipa mshahara wa wafanyakazi wa nchi na kulipa madeni inakuwa ni karama, lakini siamini sana kwamba ameweka mkate kwa taxes. Na hiyo deni lazima ilipwe.
na haitalipwa tu kwa njia hivi, lazima iwe na mpango. Kwa hivyo ninataka kutoa wasiwasi kwamba naamini serikali hii inajali wa Kenya. Haiwezi kuruhusu kuweka vitu ambaye itamuumiza mwananchi kwa karama zaidi. Kuna wale watu wanaendeza propaganda ya mambo ya mkate, lakini ukweli wa mambo ni kwamba hata utaona pesa taxes ikiwekwa kwa pombe, utashangaa labda kuna Mkristo anapiga kelele, kwa nini taxes inawekwa kwa pombe? Inafaa tuweke hata taxes zaidi kwa maneno ya pombe, sio? Lakini bado utapata Wakristo wengine wanalalamika kanisani taxes imepanda. Njia ya kuua pombe ni kuweka taxes kwa pombe, ama namna gani? So mimi ningeona tuangalie hizo sehemu ndio tusiumize raia, kwa sababu tunaambia raia msikunywe pombe, msifanye nini. Sasa tumepata njia ya kuweka taxes. Tuilika mutongwe madhauni timu wa Manchester City ni mwasindi mwa kikombe cha ligi ya Uingereza EPL ndini wa season ya 2023 2024. Man City masinda kikombe kiiti na utandika West Ham United mbao 3-1 balama mina mena points 90 na imwe timu wa Arsenal wa mina namba yake liwi na points 89 itina ukima Everton mbao ilikuwa imwe. Man City masinda EPL savali ya kana kiatianisio. Liverpool ya mina namba 3, Aston Villa namba 4, namba 5 ni Tottenham, Chelsea namba 3, Newcastle namba 1 na indi Man United ya mina namba 8. Musaisa mwendo ni saa ili na datika 16 nosunu wa modhia wa vilingi wa mauvo nyenita wa Caroline Mweni wa Mutiti anedho nditethia ni sana kesha rondi ndaula wonengelelea vilingi kwanzia ya meko lilikana asielelika mwendo ni wa saa 3 withwa wikwatania nake Erastus Kithuku ndini wa ikumbi ya siasa.